mo po yamang? Apa? Paman. Ison rohami hula-hulam eda. Molo petung sonan perjongjong nami eda ku las marham. Eda hami nungaro dison hula-hulam. Marga sinaga. Nang pehulak kami ro ison eda las marham. Karbabayan ng masahalam. Alanak ka botong do. Tuhan mo galing nami. Galing nami alay sabil pahompu. Alay malo sorobyak ka botong. Tukulak ka nami pung mo penaro las marham nada. Karbabayan ng mahamuna. Ala holanaw dunay tubon. Yayaman ang nutusas sudi. Ya? Las marham muna. Ison rohami hula-hulam nasil lugar bosi. Mabuan eme na marudang. Amang nama lo nami, baik kamu mah, berbula kami mau jolo amang berbula. So kita langsung jauh, baru so kita ingat to. Iya. Sampai dah. Iya. Mau lihat ya, Mang? Mau lihat? Kalau mainan gudang dia gawe dia horasi. Oh, lah gudang dia doh, Be. Iya. Dada pita pa paminta ka, kita suruh tahu dada. Pagkasi nami. Asa bek mo jo gudang liat. Asa liat gabi liat horas amang. Iya, baik na Mang, gudang liat gawe dia horas. Iya, 3 hari, 10 hari. Sehari. Iya. Iya. Iya, stop, coba, Kembali ke tempat. Buka berita dunia nyata. Iya, kembali ke tempat. Iya. Perlu dimainan dong, ada. Ada kamu gulana? Oke. Amang pergor silami. Asabay tamo jo eme na marludon. Asirohan ni Tuhan. Say eme na marludon. Say marludugid siyang matutu. Mawala tugpudiya pe iyak kapahupukon. Doho iyak kapeperekon. Say marura hugid siyang marura utor matutui. Say hato masida dakotat papagan aloma. Matutu. Asanggian. Boy margingo bana huwag kapung na doho tulang na pudi masahan nata. Iya. Bama mangkor. Baik na Bang, godang naman. Ito. Ako, wala din ang tao doon dulu, muruahan doon na. Oh, iya. Balik ka na. Iya.
Bante. Iya. Pasang, pasang. Iya, elema paling penting, elema. Pasang apa? Pasang. Lem ke beni. Elema. Langsung pundamu. Indah kamu. Dijauh. Iya, kembali. Roma betul. Hidup bahasa mani dong gua kena sauna juga. Ano mas mo? Tolak kanalin na dengga di pasar rumah tua ni di bawah nami. Kasar sama dia ni dua, MSI Tabatua Perligoman dan Siboro. Di Bantado lihat dua horas meta salhut di bawah. Batu tu. Asa sah masudo saat labuan. Leleng may tamangulo sa totomba di paso-paso Tuhan. Sama lima nabuhi terdok kami. Katani emen nama lutu nabuhi tapas kami Tuhan mulai tema. Kami masalah oras. Songon itini paso-paso nabuhi terbaik kami. Sian pamubus nabuhi terbaik kami naparjulu. Dia anak ni naburu namion. Bapak ma anak. Sada ma pupang kuari. Sada buru. Iya, ratusan. Maju-maju Masuk. aku kuari kami. Pasal. Iya, masuk. Pau pangkuari di paling ujung. Iya, bagus. Onom salimar dalan. Ono. Iya. Jangan lupa lain namot di ba. Pasal. Onom ina. Boru, iso anak ki boru. Iso ko ama. Iya. Tema. Onom mon berangkat onom. Iya, oke. Siapa hopu anak? Satu nomor tadi doho boru sibat paduhoy. Onom. Sama sa isin apa sa atot tu pupang kuari yo. Termasuk Iya. aja. Ya, baik na. Udah diamin na. Iya. Anak siakangan. Masuk anak siakangan.
Ano para jolo marhusin? Unang bakol-bakol, pasal kamu mah jolo. Anak siap kanan. Iya. Anak si nomor 2. Si nomor 2, si nomor 4. Tol masih toko. Oke. Oke, masuk boru. Media boru. Yo boru. Terus boru. Yo boru. Boru. Nah, cuma dua boru. Iya. Yo boru. Mak. Udah tiba, Bang. Boto hamil takas. Kembali ke tempat. Naporo nami okto lu namar tinodo berarti 2 naik. Masuk Tuh son. Akan pasiatar doakan seperita. Iya, 2 enak, 2. Masuk tuh son. Masuk mamusek tuh. Si nomor 4, Rotuson. Iya, si nomor 2. Si nomor 3, Aida Naki. Di Naporo namin na Floren dot nandito segera merapat ke lapangan. Mak. Halo, Sophia mo ba? Namangat dong. 2. Halo. Iya, 2. Lihat kamu upload nak. Ada merah. Pasal kamu upload nak. 2. Halo. Iya. Gabi sila oras. Molo pargongkom na kining siap pahopuni na burwon siya nana dunga daw pargongkom. Iya, dunga. Masuk ma pargongkom sada pahopu siya burwon. Iya, roh. Pahopu siya po, tunggu, roh. Mak. Iya, agak cokok, pendek opungnya. Baru pas tadi mah tuhamu bona asuto pargongkom namar hamarangi. Iya, roh apa dia perlan? Mak. Iya. Udah timah, Bang. Pas tadi mah sada buku supay 2. Romo abang si jabat. Mak. Iya. Mak. Gabi masalah oras ala takas do di boto kami bolo pentung uli jalanenggan di ulaun ni aka puna hasuton kami sian rombongan di ulaun nama to ipasantai mas ada tu panutur Roh, mani berapa? Uploadnya hon, itu nama maksud. Bagus sonon. Enak. Ayau. Oh, bagi sadar mak. Soalnya mojo na buat terbaik kami ulus pasas daging sian pamubus. Ala kebetulan nak kining didos nitahin nami terlumbu bima hula-hula musinagaon. On nama nak kiningane pangulian ni anak si nomor 3. Iya, dok So sudah. anak si nomor 4. Iya. Dipanggil doa nami doa kok ni rohan nami. Molo petung inganan nabi dok kamu diulus kami ima ulus Solomon. Lasma rohamu akabere nami do akaboto nami songoni Mau lihat mang, mau lihat. Merdu mutusimu kami akan hamarang rombongan di sinagon serta bitulan. Halo. Alaza rodo juju ni domat tubuh nami tu domat tubuh nada dong di sinaga na di ingana dong. Jong mahami aku kami geleng mudo. Jadi mulu do tumna semua dia konon nabu terbaik kami. Orang dengar kamu pembenan nami hati. Lakni rohatai mata badi perujung goluli na 2 tahun. Asal giat gabe salah orang sita nomor hula-hula guru. Sokoni mah ada siap kami rombongan ni hula-hula munaon. Mau lihat, mau lihat. Boru, ada dompet tambahan di boru. Turun di sini kawan. Terus mata ita, gabe salah. Iya. Maminta gobek nama ita kan? Oh, iya. Jadi mau lihat mah di Tuhatta, mau lihat nang di salgutna, tumuan saruma tua. Ido na nidok na hatok arong narihan na lebat arong na di paymana.
terdapat pengamiro ula-ula musim marga sialoho terlumobi tu pangulian na maranggi saya las marohamuna saya matabba madihamu silas miroha Matutu. apa taraful rohamuna di pasu-pasu Tuhan saya dapat mana di luar muna jupang mana di jalan muna Matutu. sawati kata sen ami ula-ula muna marga sialoho mau latih mandi Tuhan ta mau latih mana Mau lihat Mamang, mau lihat. Mau lihat. Kadang dope, asa sinalo gudang na. Ala kebetula sa kananon. Bolosok sok penak idongan tubuh ni pamumpuson di sosinaga kebetulan tu hubere nami inatta perjamuan. La Prita, akan si Prita. Kote nakin na nilokoni ba nahaho kami mato si donon nami. Halo. Alebele bang ko ape akan nabi na ligalima ka ba nate. Halo. Roh tulangmu. Ya. Abang pergot sinami. Ala pasaton na linaligam na kami turagani hasu tonon asa ba indabang ma gotan na las totoran nami asa pasat kami na linaligam tubunan ni hasu tonon. Iya.
Jadi Sawani Mah diambil dulu. Bermus, Tumba, Sinaga. Mana ada mas itu? Pulang kami kalau saya bosi. Siapa Bang Kali? Dia bereng. Dong saya muna mengurusi kami korporasi kok dua kita beli dalam. Jadi saya orang main dan beli. Jadi itu agak tulang kalau saya tak bosi. Pulang memang kepala kamu lah Robinson. Jadi kami ada para mandokan ada biar tahu masih baga rezeki kami arung udang kami tukang bergabung kue kosong kami akan kami aku nabe akan tulang saya udah masih betul nanti mah awak mabosi baik mah udang sobat itu kami tuh pulang kami sini aja sih tak bosi lo Ini Maulaya Tema dihamu tulang kami Sinaga. Dia merusung kami sianaka jebemu mana kapau pumudaluhun. Anon natu tulang do tamu tulang. Parbowo natu kamu matungan ibagas. Patato pasu lagi. Kamu tuhami anon tungan ibagas. Soalnya masanya ada dia mu tulang kami seluruh tulang. Jawabnya Bang Kali. Siano masih tak? Siano. Siano gitu. Siano. Siano ada. Nah, Siano ya. Ini lagi siapa? Dalam studio. Tuh Siano. Sinaga. Kenapa? Hanya terjebar. Arong berapa yang kahanya sama bagus. Berarti belum menurut Jojo lagi dengan ibu hari naik Sinaga. Beribadah. Iya, benar. Sony rak do situ mau rasa. Oke, Las Marwata sih ada pengalian yang kabona hasil tonon ada.
Dulu kan ada posisi sederhana. Tapi kan posisi sederhana. Kan sudah punya sederhana. Kemudian terjadi, karena iya banget. Udah nih sampai nanti pesat cukup mah. Masalah udah nih saat itu rombongan di Pamupusan lagi di sini beda. Namanya untuk kamu. Hasilnya udah di saat itu. Gua nih kamu. Pasal tahu. Gua nih kamu. Asal itu tuh. Nah, rombongan tanah kiningan namanya soalan. Tulang naruh Ulah tin, ulah kin media udah desa. Pariban. Pariban. Yan. Buru-buru sinaga na nakini. Maju.